Let's all watch this video. Same info me aduane ma me ex ndi no anya woni safon koda be ma foforo nchen de me. Me de aduane be ku fom. Ade afra no ya. Etietia so. Me wia me de betwa blocks. Ade sie janan. Akachi obi aso obire amre janan no so embe jane nan. Na wo wi a o kwa me say yi me botum sika de amam. For you're welcome to Kane TV. Kane TV na when you go so ocean no. Said you nim di no. Bono man. Talk now. Ken. Ati I said demo ken. Said you be friend bia me de. Major so. Na ene me share me brother could be me pese me no twetwe nkomo kakra. Ebisa no one or two questions be. Now, brother. Fantifini be say brother. Akaba. Major so papa. Erade adum na wo so. Nyame adaroma. Na na say di no den. Pacho ye bishop. I'm not Bishop. Maybe Bishop. Bishop back. Enyo. I don't know Bishop. Be ni man say Bishop. Just what can you now mind about Bishop? Enyo. All right, me that's all. Now, question no be some crofo bebre. Ati for me say bi mo ahwe kura ya to ba bi. Ba me pese me bisa. Talk now. Said ye wo ye bishop yi. Hello. Me fa na say o ye sofo. Sofo kesi ana sofo ni. Dey smoke ibo. E dey take in there. Wo duane a wote ho a wodi. Come do to the highest point. And I won what to aduane ho edi. Wote aduane no ho di a. And I want wo X. I don't want peace. E be peace you. This man. And according to some kekan ni nyina. O yale serious a ne ho beto na just say wo ne X no because omo hwehwe mu no just say ne X no aduane na odi a ne ho beto no. But o ti say kansa metie pa. Sadia wo ye nyame ni pe. Enka abane sa no. Obe ne de o de be mo ana say obe de Eti eduane na me di no. Menfuma me action na ondi na wonya hoɔden tena se. Sanity. Na wonya hoɔden tena se a wone me sa betena ana se gya ne gya ne sa. Ebusu gya. I want problems. Se wonya aduane na ni a obewu. Ono wonya aduane na ni a obewu. Ba wo ma na aduane na didi a obinya nkwa. Na mpese mu so wonya nkwa no a wone me sa betena ana se wonya nkwa na akɔda obi ntem. And the young quan I bisa because honor dear. Oh, I think the young quan now decided. Ebi o young quan na musu young kwenti ebi obesiaba. So we need boy for Fraudia. Okay. We are said nipa there. I want say to the boy ma we yemu ye kakra. But maybe we should permit now we pan there. Nana, I want problems. Same info me aduane ma me ex ndi no anya woni safon koda be ma foforo nchen de me. Me de aduane be ku fom. Ade afra no ya. Etietia so. Me wia me de betwa blocks. Ade sie janan. Akachi obi aso obire amre janan no so embe jane nan. Na wo wia o kwa me say yi me botum sika de amam. What? You dumb shit, baby. Aye, some dim sika be ma me expand there. Eno anu. Nyamini pa. E dey take in there. Na se papa anya hwe abone nya hwe. Na wo ja me ko ye no. Ana me nsusu me ebia me nsusu me ko na anya yie na wo yale na nka wo be da benya medua na yedi. Enti wi ase de. De ogu no na wotwa. Acho we de konfobone be se we de masumu. Ma bisa nkrofo bebre na so obi aka se me ex de oye me ex ne de nka memfi no na me nse nyame ni like bishop de nka at least enti na de bia ya mo de se di asofo no me de me nyesa asofo no Don't want peace. wo de bo me de be bo wo wai me wai I want problems. do me I do you enti me de ba fro no ya na me de twa blocks no me de be sie janan. E dey smoke. Amount for many free. O be jaw na free na wo kwa. Mesa yi be botom sika de amaw. E dey take in there. so Free. de be ma ex no Some be ma ex nko an dia. mi jabere we ya enu mu nsem no e be chempo Na say abusa me question yan sa wo kakra. Why? You dumb shit, baby. Na we dey o yam me buofu. person nya me kaseti Me ex say no tabe busa me because obe me buofu. Dabida o person nya me Me nya kaseti asa na me chiro say wo tabe busa me ex nsem a. One hwe me de ba wo beto nchen. What bodam papa? De be yem. This man.
And then the TSC. Who said the end? Yes, I think say Bishop said so in quote. One ex no munya problem and so munjai. Bye bye.